Kangi duze nye zon ne dawa dam je bang we je dam be chune dun je ba kwa dam de la cha ze lo ding tomar dene namba tsangma la ane tsamri tashi de le shuwa da ane chap chik dene ngadu de le shugi is dene. So Rinpoche would like to say Tashi Deli to everyone, and along with that, a very good morning to you. Good morning, good morning, good morning. 首先，向大家说一声扎西德勒，而且祝大家早安。 Dene kashe ge ane ngala de kulma tama na shin ngala dene lama yangbu ge longchi de je ane soma na shin dering ye ane chidang ye da group chigla dene de di ina ya da di midi ge dene mangbol lan chi dene kyana zu chasang de zom du stala dare zom de dene ye dene kyana zu chasang la dene demde sunje je lama yangbu ge longchi da dene de je la dene shara ge ba shu tu mar de ina ya da de ane gomso dordu shugi is. Originally, I had planned to give a reading transmission to a small group of people up in the Tara Shrine Room. And then word got out and the group got bigger and bigger and bigger, so we moved it here to the main shrine room. And what I will do is give the reading transmission, and then at the end, I will not explain everything, but I will give a little bit of the abridged or concise meaning of the text. 之前有一些人请我为大家传一些瑶湖上师的仪轨的口传，我不知道会聚集这么多人，所以说等一下我会为大家口传。 但无法向大家做很详细的讲述，只会做一些简短的讲解。Ta tangbo nge long tingi is, tene kya zo ne kulong number tabe ko ne zero nas. First, I will give the reading transmission. And please generate a very positive motivation as you listen to this transmission. 首先，我会为大家传授这个口传，希望大家以清净的发心来聆听。 Lama jumu kisu de mege nyige se je za wa shu so nama guru be lama jumu kulan ta jang jang ko ne ju jing jing ko me ko tsu ma yan pani rube de ne je lama la ba sang ge jana ba da ju me je de me yan de lama jana de je lama jana de so yong lo de ji de ne pa ji de ngam da lama chila de ji de nyong de ne ge jana de ne de ko de lama jana lama ba jana to ro ju ko lo ne se da so ne ko ju ne de je da bo shin de lama jere so ma me so long ko lo ne se de ne pa so ko de ne de lama be ma jana jana ngwa be ma de je ni de jana bo ma ya to ji nyong ni de lama yi so ya jana ka ji de lo ne se de de se na tabe tonge jambor rojoga kade jibala ma jana sunje jona ne jana to me mengo ne to be nyama chwa jene kunje do ma jana jana tonde ngalo ne jana kada ko be tsajo ne nashi doro jama jana nyame chwa ye jana kade la jana ne jana to nyimo jinge jinge jana jana to jama me to be jana to jana jana ne jana to jana ngoro jana shu ne me ne ne jana ko kama ba jana kaje to ine sunje jogo de me jama to ne doro jama jana kaje chuji jinge jana rana da be ine ne ga shi to ba sana nyam to toro jiba jana je jon ko ma nangwa jana ko de me lo ne jana no jana da ko jana sa me no to ba jana nyame shama kaje jana no da sang jana jana to nyime me lo song nyeba to je tanda je ba jena to me to jena ne de me to be to jena ran sa ran wa to ba je phaji tam ba sang ye la ra to be ine su je be jela ine jena tene chume chawa jena ma jela ji to ma jena shara le no ne si je da je me jena je da me to lo no ne je kunje to ba sang jena na mo ko ine je pho ye una una sa ne pho to je kun je je ta ran da jena no so ine je to je sang la je me to ne je lo ko je to ba chen ki zo mo ba jena ji ni je ine je me lo ne ma ba sa ne jena na wa je me zo ba zo to ko to je na ja lo na je ne te lo sim ye to ma de ne shong bo chawa je pe ma dong ling ba jena de lo me ja dan je so gong ba ta da ye 묘조 권의 색시 오늘 진행 가와인데 계속 저는 예수를 넣으셔야 남이 되죠 좀 봐서네 간절로 도 와도 계속 로도 대기는 전전 이제 안에서 좀 그때 보마지는 시면에 도 와도 배만까지 원지는 도 저어서 동아에 저는 전에 번도 니도 도 와도 돈이 니는 되게 쓰진 용이 있는데 뭐 너무 줄라지네 근데 좀 저어도 이제 다 말마지는 저도 저나 저 선이도 저 번데 네 되면 이마지는 보지 좀 내가 도 저는 전에 좀 도 로도 쓰지는 다시 님 인내서 좀 전전에 다 코어 돈을 좀 봐도 저 칸이라는 저 전에 도 좀 알아서 알아서 어 이제 다 봐도 저랑 이제 저는 좀 징글
lone se je chu de je ne ka de so je no da pa de ke ze we se je no wo so lon ko lone se de ne jeng de je to wa je lo de chi ki sen ye ke no de je da be je no je ne je me go je ne je sen de mo je o ko de ne je sing jo tu bo ko ne se je an se sha je mo to ne ko me chu ko to ko je ya ma de se je lenge de je ko me de ne ko 도메드는 고아 이런 자도는 동화도 메뉴 좀 이게 되는 자 맞아 별로 맞는 도 저도 생기 되는 자와 진짜로 도 저도 메시지 메시지 저거도 저도 저 터버도 벌려 열면 되는 도는 저 별로 맞는 도 저도 좀 별로 도 봐 진짜로 맞아 저도 봐 다들 지진도 봐 라인 요원도 저저 봐 이런 데 저 메뉴로 별로 맞는 도 저도 저 별로 나도 와 진짜로 니도 배도 저 소나 사나서 배도 저 생겨도 저 별로 저 저는 남자 파르도 메고 하자 맞는 도 저도 저 진짜 고메도 와 진짜로 저 매면 이걸로 맞아 봐 도면 메도 진짜 보내는 도 저항에 야들도 맞는 도 저도 생겨서 일도 와 진짜로 라저 저 자 콘도 배신 저 뜬도 자 말로 배 이제 저 하면 최배선 요즘 아마 전에도 저런 데서 나중에 저 정말 때문에 조금 좀더 점자도 정말 배워 주지도 좀 이게 되면 타벨도 정말 많이 다 라마지노 투진 요도 생가 전에 저 버전 저 어떤 전에 하지만 생애 잠로 좀 고저 저니도 는 저도 전에 라마지노 투진 요도 심지 쳐도 버전 저 코아 인범면 인버스 저 그치도 동전은 코멘트 미대 점에 지게라서 라마지노 투진 요도 지질로 동화 전절로 롱어성어 동하면 이게도 돌아니 뭐저는 지들로 맹고서 저도 개와면은 라마지노 투진 요도 zelala 이제 저 버전로 단다도 세질 뭐 제 런던이라 도마면도 좀 주면은 치매주자 공부를 라마지노 도전이도 주면도 오지마지노도 친했다나 야 주변에서 너도라서 전화만 되면 유대준도 너무 갱년도 주변도 라마지노 도전이도 저랑저랑 예도 봐준저랑 냥냥바랑냥마도 배치베서 주면도 님은 전전도 경로야 라마지노 도전이도 저랑저랑 예도 봐준저랑 전에 전전한 법원이 예는 전전한 라마 대신 무거름제 주변도 하는 라마지노 도전이도 좀 저랑 예도 봐준저랑 전에서 수도 전야 먹은 이제 되는 마제 배서 원이면 전전전전 라마지노 도전이도 주주주도 봐준저랑 동화도 신전의 신비 신지 선유도 받을 신지 준이라는 전의 신비 뜻이 신의 고진다 라마지노 도전유도 뜻이 원대 진절로 산예고나 라마미로다 도저기 외가는 전에 나라도 맞지 전에 신전의 정한 남선나라 도저배 라마지노 도전유도 제 메게데메 배워진절로 산지 영원마지 나도 주ген 이게 도마도 뭐지 육번에 좀 라마넬로에 이마지 라마지노 도전유도 제라라서 도와진절로 양에 전에 제라 bombaje benedo 수준도 받아 되게 되는 나도 좀 melodro마도 거메도 좀 많이 라마지노 도전유도 제 예메도 봐서마 진절로 원래 예반이 메도는 전가지 좀 동가 저로선 동에 대배 좀 많이 되면 되는 저 한번 라마지노 도전유도 처럼 내려줘 봐 진절로 당보선 제일 매발라 담아줘 봐 코에 예전 제 대별로 미게스미도 되는 님은 나 라마지노 도전유도 좀 털어줘 봐 진절로 주시 땡내 저 진절로 보면 로나타 와 진절로 정말 인데 좀 라라 이제 저 진절로 라라 봐 지메 봐 진절로 둘러주는 봐 진절로 깨년라도 와서도 님보라도 봐 진절로 지메 미게 저 진절로 내려라서 저 정원라 뉴스 봐 진절로 투나시서 저 진절로 지지 선제도 봐 진절 소화도 라마를 뭐지 동해배도 진지 지기지 가면 달라서 기능에 투이 이미지 보진 제로 소화도 남는 기능 가진 게 언제 저 관여 음료수 지원이 저리도 저 마선도 좀 하는데 와라지 송이 군인들 라면 송이 제 바로도 다 이게 정치 디제 데 두네 좀 보지 바게래 배수범 자연도 데네 롱데 접선스 차선스 데네 디제 마냥 그냥 당번 디도 주시나 데네 데 장군 로드 타이기 제 샤워레스 데 아니 코랑기 로마 아니 카시기 콜라 아니 꿀마 땅월 때네 진저 로드 타이기 딘제 나워레스 코랑기 데네 로마 여러 로마 disciple asked him to write so he 코랑기 아니 마티나 와레스 장군 로드 타이기 So you've just received the reading transmission for the text called Lama Kyangbu, or Calling the Lama from Afar. And it is a text that was written by the first Jamgon Kongtrul Lodro Taye. And the text itself was requested by his students. His students and disciples asked him to write the text. 那么口传已经结束。这一本遥呼上师的仪轨是第一是讲公罗珠塔耶所做的，是由一些弟子敦请讲公人物去著作的。데네 당보다디 당보 냠레 마체 콩라 데네 랑니게 아니 라마 자웨 라마다 아니 유베 라마라 메구 아니 작베 코네 아니 냠레 토마 당보 메구 작베 코네 냠레 체고레스 디 메구 작보세 데 가르스 메구 카참 식삼 마임버 데네 인공 리피팅네 남네 랭고레스
So he composed this text, which begins with an invocation of the Yeshu teachers and the lineage lamas, with a tremendous devotion. This is this term that His Holiness was talking about yesterday, mugu. So very intense devotion. It wasn't just empty words, but it came from the depths of his heart. 那么，首先是对根本上师和传承的诸位上师要升起虔诚的恭敬心。这个恭敬心并非是只是口头上的，而是要从打心眼里对这些上师升起虔诚的恭敬心。Then, when you translate devotion, the Kurangi, Jangulo to the Kurangi song, Kandisa. Then, so the Kuran Maseda, Karan Sogia, the Yamsulendu, then Mugu Travel Kone, and Yams Langores. The purpose of composing this was to allow us to generate also this deep and intense emotion of devotion for our teachers. 这是讲公仁波切他自己在修持的时候，也对根本上师和传承上师有这样的恭敬心，所以也希望大家也像讲公仁波切一样，如是的就升起虔诚的恭敬心。지다 안에 다 조디 대바인도 전에 되네 대바디 거 예시다 쉬고 말해 가자 이신노기 봐 뭐무송송 시다 쉬고 말해 돼 이나야 예 더디 쉬기 His Holiness spoke extensively yesterday about devotion and faith, so I will not say a lot, but just speak briefly about it. So, then 대바 세디 알레. 所以说，关于大家这个信心的话，之前法王也有讲过了，所以不需要我在这里再做详细的阐述。在这里我就只是做一个简短的讲解。 대바 세디 되네 카르보체 탐지기 자와 임바레스 디 임바데야 안에 돌레 도도 수트라 스탄 돌레 송샤레스 대바 메베 미남라 카르보체나 미중기 사베 메이 칙바남 뉴궁공부 지신노스 송샤레스 카르보체나 미중기 사베 메이 칙바남 뉴구 몸부 지신 노스 페셔나다 뉴구 여러와 뉴구 디 메기 칙소나 데네 마 출루 트시르기 체 깬다 체 땀나양 끼기 말아와 가서나 고 메틱사라 뉴바 영말아와 데낭시 만조 줄라 대바 메나 데네 카르보체 담제 중국 말에스 대바 메베 미남라 카르보체나 미중기에스 송샤레스 돌레 수트라나. It said in one of the sutras that if one does not have devotion, then it's just like a seed that has been burned up, when it's just like a seed that has been burned up. And positive dharmas or positive phenomena cannot arise within inside oneself. So this devotion is extremely important. Without it, then all of the virtuous or positive activity that we would like to do cannot arise. 所谓这个信心是一切善法的根本，在经序中有讲到，若无信心者，难得善白法，犹如种子被火焚，难生出苗芽一般。 데네 대바디 다 그냥 차상기 데네 아니 매베 니믹단다 셰송 대바 메나 카르보체던 중국말 디즈나 대바 고도스 대바 메나 니믹견도 매베 니닝다 대바 예베 페유 대바 예나 되기 독초 카르보체던 중국어와 대바 예베 페유다 매베 니믹 셰베 토네 데네 당보 라마장모 당보 디데네
Yube Lama Dan, Zawe Lama La Sodebdi, Tindedo, the Deba Yube Pin, the maybe Nimi, to Sambe Gone, Deba Stakwe Gone, then Tambodi, then Yube Lama Dan, Zawe Lama La Sodebdi, Tongores. So that was an explanation of the downside of not having devotion. And the positive side of it is the reverse of that. It's that if one has devotion, then all of these positive qualities and positive actions can arise within oneself. So understanding this, understanding what the negative side and the positive side is, then one of course moves to the positive side, and with the devotion, then one recites the first part of this calling the Lama from afar, which is an evocation of the lineage lamas, your main Lama and the lineage lamas. 正如这个佛经中所讲到，没有信心的过失就无法得到善法，有信心的功德就会得到一切善法。所以说，我们就要对根本上师和传承上师升起强烈的虔诚心和信心。Dene da Deba di Kechimbu Indu Zane, Dene Chidang, the Lama Yangbo, Dene Tambo Yube Lama, Zawe Lama, Dene Deba Pudu, Sodib Chidu, Dik Chibu Kapso, Deba Shuktoba Kemagova, Chidang da, and the Chugi Chawa Karichenaya, and the Debe Tragbe Tone, Dene Chigring Chawa Kang, Che di Deba Tragbo Mondo Songa Gone Chena, Dene Pemba Kachimbo Yores. So this faith is extremely important, and whatever practice it is that one is doing, in the beginning it's important to generate faith within for the lineage lamas and also for the root lamas. So it's with an intense faith within one's heart that one begins any practice with these evocations of the root and lineage lamas. 所以呢，这个信心是非常重要的，并不是说只是在修法的时候对根本上师和传承上师升起信心，而是在平常我们不管做任何事都对他们升起信心的话，将会对我们有很大的利益和功德。Kechuju de Karesana, Yube Lama da, Zawe Lama la Soldeb di, and Tama de la, and a 6G Shiores, Tisungshan. So before the practice, then, one generates devotion for whatever lineage lama it is to whom one is connected and so forth. And so there is, in the beginning of this calling a lama from afar, almost the first half of it is these lineage lamas. So at the end of it, then there is a verse which Rinpoche will explain to us. He won't go through all the lineage lamas, but will explain this key verse at the end. 接下来是对根本上师和传承上师的7000文，这些在仪轨中也可以讲得很清楚。但是最重要的是以下的这4个戒词。Sikje Tama de Karesana, Chinjen Zawe Lama Kenos, the Chizu de Jelon, the Station, Rari Chugu Ransha, and the Sechi Sangi Tuber Zechi X and de. I'll explain so you can translate. I'll explain. Di and the 6G CD, so then Rani Gitawe Lamala, Soldebres, the D and the Cage Chambu Cage Dres, then D Capso, then a Kanla Shubana, Teva de Tumum Maimba Chikene, then a D Cosu 6G CD, the Summer Yavotane, Dungo at the Cage Murray, Gitawe Lamade, and a Musane, Sangeta. Sange Tamje, the Yeme by Migne, the Gomne, the Devashu Tabacone, 6G CD, Dungores. So this verse
and that is the verses that are the evocation of the root Lama are the key verses. And so one recites those in the beginning in order to give rise to this deep devotion. 这四个戒指就是对根本上师的祈请，所以最主要讲的就是说，就像前面所提到的，一定要视自己的根本上师为诸佛的总集，观想上师为佛而念诵这句偈子。dene zawe lama dang yube lama la solde song tsawe shugu de la dene di je la kare yongure sena ane da lama la dene nga la da yunden yoro da ngi jung ting ni ge war chingi labro na seba la sobe yunden de zo ane nga la ane tobar sho sene chilam na ro na sene kulma di yongure es di je la di yongure es. Why is it that we make these aspiration prayers to the root and lineage lamas? And that's because we understand that they have these great qualities. And we would then like to also attain these great qualities. So it's through making these aspiration prayers that we make a connection with them. 那么祈请根本上师之后呢，就是祈请上师赐予一切功德和加持。 dene di nala tsiji nipa danda so de yundingi di nalo chilam nalo na se choro wala di nala dene soso ki yabo jindi tana di ta chidang nyamlen chawa mayimba surdu da tep nang she lo na ta di nala dene soso ki da jangguya ki yunde mangbo yore es o di soso ki yunda rashi dene jangtu na dene soso la pengi re es chidang chilab nalo na chibu shiba mayimba ta soso ki di nala da tāna te dīnāla dīne sōsō ki yuñdē māngbō yore sōsō jānggō ki yuñdē māngbō shēgi rēs dīnāla sūngshē rēs mārēl dānda dī tekst dīnāla dānda dī jīla chāwē lāma dī yūbē lāma sōdib ki jēla dīne dī wēs dī jēla dīne yā chapter kashis yoro dīnā kare sūnggō yore sīnā dā ngāla dā dī rō yuñdē chilab nāro nāsne kuma lāma labgī yoro shūgī yoro di nala de chilam nalo da sene soso ki di nala so de chibu chawa maimba di nala da soso ki da ane nyamlen chego ege ane ne kashi su yores di jangu ege ne kashi yores. So in this verse at the end, one makes the aspiration to attain all of these qualities of the Lama, that they will pass into one's mind stream. And one requests then that the Lama will give one this blessing. And then this blessing, on the basis of this blessing, one also then moves into doing the practice itself. 那么前面提到的祈请上师赐予功德和加持，有关这方面的一些内容，请大家多翻一些这方面的典籍，并非只是说是口头上的念诵，而是要想到他的功德，想到他这个修法的重点，一定要好好的去思维。dene ma droje dene tama de la ane tsegan shi yores tsegan shi di ke chombo res di tama de la di ka res na sowa de so lama rinpoche dungwe be do tinjin chugi ji kame de la res ke le me tui yeme de per chingi los di karishi go res na di karishi go res na dene sowa de so lama kere la nge zawe lama ke la nge sowa ing go rubi ting ne sowa de gi ins kare sowa kare de gi ins na ane rang da ane shen simje tamje ane sanji yu kobang toba dang ane diro dine sowa diro diro digi yin sanbe so de du chiyo res da di tangwa di sung sha. The last verse then is the most important one of this supplication. And it's a request that through the blessing and through one's practice, that one will then become inseparable from one's root teacher. And so this then is the key point of the whole first part of this prayer, that one's own mind and the mind of the Guru will be inseparable.
那么仪轨中的最后这4句是非常重要的，也就是说祈请上师仁波切这一句的接着，最主要讲的是从自己的心底深处的祈请上师祈请上师希望可以自他一切众生可以圆满成就佛果。 Tene dadi chudi tene tanda nge tamagi di tanda samlo tangda chidwa. Di samlo tangbe kone tene tanda di tsikshi shidi nge yang dengi is, yang jam di dengi is. Tene kyananzu di tagi nge tamajo samlo tene. Di samlo tang ne shu nge yang di dengi is. So Rinpoche will recite this last verse again. And With melody. With melody. With the melody. And while he's reciting then, please meditate on what's just been said, that you make this aspiration that your mind and the mind of the Guru will become inseparable. 接下来，讲古仁波切将为大家唱诵这个最后的一句戒指，希望大家以之前所讲的这种观想方式和发心方式来聆听。So de zo la ma ren bo che dong we be do jin jen ju ye je ga me da la re sa ye le me tu ye me de bar jin ye lo so de so la ma ren bo che dong we be do jin jen ju ye je ga me da la re sa ye le me tu ye me de bar jin ye lo so de so la ma ren bo che dong we be do jin jen ju ye je ga me da la re sa ye le me tu ye me de bar jin ye lo Sunum de tamje sekwa nye tomne nyebe danam pamje jega na je balap chukwa yi sibe sole dowa dowa sha. 这口传已经结束了，之后没有觐见，刚刚。So thank you for coming, and that finishes the session for this morning.